ate January December abantu ebigambo byo kujumirira ibikorwa by'emize y'obushuma omururu hamwe no kweyendeza bigambirwa ha cyaro cya Katogo kabiro mu Rucyotera omumisa yo kushabira ebika bya Buganda ebirukomoka mu cyange cye cya kabira omwishaza rya Buddu. Abavuka bamaze okusoma tibalina mirimo ninga bavuka bansizinga obungi tebalina bwesimbu balowooza kubba balowooza kufuna mangu balowooza kuyitawo mangu kugaggawala mangu bavuga V8 nga bwe balaba bakoledde emyaka 5 ze bavuga abantu b'ecyange cyahabwa entunguka bashabirwa kugira enkwatanise kumara hamwe n'omujinya gukora entasia bitu kutari kushabiriza konka. Tulina okuteekawo projects ezituyamba mu tujja ssente ngeza tenti tebe catering services okusimba emmwanyi n'ebintu ebirala bingi nnyo. Wetunakola ekintu ekyo tujja kulaba nga emituba gyaffe givuddeyo bulungi ate n'ennyiriri zaffe okutuukira ddala ku mayumba. Aba bashabirwa n'okumanyana okunyweza obumwe bw'obukama bwa Buganda kandi bashomese n'abaana baabo. Abantu bangi abagamba nze ngende eyo kumanyigana biki sigenda kumala biseera waliwo abalina obusobozi okusobola okuwa abannaabwe amagezi mu kuweerera abaana ne bafuna basaries mu bitongole ebyenjawulo. Naye bwe banga era ffe wano balaba oli akaaba ayagala kuweerera mwana ate gwe olina obusobozi okulaba basaries eziva nga tuyambagana. Omuganda makuru nkago abiikiriza omumaramizo ga Lyantonde baraburwa obutaguma kweshereka omu makanisa ngo nibashaba haza obworo bukaba haragata. Oba n'okukuzendere oba n'okukuza amagara konka kantu kona korabase bukoro okara mwine kiwihamu ky'okurebereza abaana konka ekyo kyonka nakyo wakikora otine kwikiriza omuri ruhanga niba otabere omuri ruhanga okamushaba okajya ekingata y'emikono ochereza omugisha sitiri nabyo biba bigumire turemwe bagumire. Ebyagambirwa mu kanisa ya Kingdom of God Ministries Lyantonde omu kwiguraho oruterane rw'abakazi hamwe n'abishiki orukwija kumara esabiti yona. Waliwo omusalo gw'ebigambo Mukama yeebazibwe n'omuli awuliza ebigambo tomwami wayagala okukazi gundi nga sina kituufu genda mu maaso ga Mukama mugambe taata ddala bituufu Mukama nyamba omwami wange osabire omwami wo omwetolozeeko obukuumi bwa Katonda. Abakazi abakata bankakunaka nimanyisa omutima bagenda bamugurira yakeebi ninyenda omujumire nawe aha kyalo buli omwana namanya akahendaho omukodi ng'ogwe n'omujumi kandi n'omurabuzi ogwo n'omukazi atiine mutima ogwo omukazi w'omutima n'ogwo yetwire murondera hanga mushabira abashija banyu habo kwako kushabira omushija bibune jangu tine chikurema rahanga omushija naheka koraje ahinduka ate kindi abakazi mugondera abashija banyu abakazi bire biti bachoroba rero mukazi ko kushanga ina akasente takwasa koroba konkani mpabura abakazi mworobera abashija banyu mubahereze kitinisa dena makaditu gakore ki gajiro bisinje Gasha kwa Sandeke William.